بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. musidɓe julɓe tedduɓe, haray ko toɓɓere no gasa kadi toɓɓe ɗiɗi min faala yewtude fi mum ɗo ko raɓɓiɗi pot no gasa e bawgal joma hara ɗe juutata ko toɓɓere fi sowiɗo sonnajo si tawi ko sowiɗo ko honɗum woni ñawore etangol on bobo sowaɗo. waɗi noon yimɓe no addude on question heɓe landade, woɓɓe landike lan ka WhatsApp, woɓɓe landike kadi karamokoɓe goo, ɓe inni woɓɓe wi ɓe wondema on tigui etanayi sonnajo on noon, on tigui etanayi bobo sowaɗo on. donc ɓe mari on difficulté ɗon kon ɗum woni ko selli kon. hay hanki mi nani woɓɓe no landi ka Facebook are donc on difficulté no arde ka fi muudo e ittugol muudo on ko ɗum woni ñawore mum nden hino waɗɗi ittugol muudo on. ɓe maaki hino waɗɗi ittugol muudo on. ɓe inni ɓe annda karamokojo hay gooto e karamokoɓe ɓe wuuridi ɓen ronkuɗo wiide mana nasiɗa faala itta si tawi a faala ka a accay ɗon. haray ɗo noon komi faala yon faamu mi yewtino fi muudo kono ko nde toɓɓere ɗo tun mi faala wadde clarify no gasa nde toɓɓere ɗo e toɓɓere wonde go si hejjali waɗa nde ɗo tun ndeya mi artanoyande dulle ko honɗum woni nden toɓɓere ɗimmere ko si tawi hiɗa mari golloɓe hara ɓe golloɓe ma wona julɓe ɗo ka a ittata ma si a itti muudo on est ce que a jonnay ɓe e ka a jonnata ko ɗe toɓɓe ɗo ɗiɗin faala yewde fi mum. kono no gasa mi ƴetta toɓɓere wotere nden taw ha ka futuro on maɓe mi o mi daro ɗon joni. ittugol muudo on no waɗɗi wono ibnul mundir makiri noon ittugol muudo on ko hunde waɗɗinde. cheikh aboubacry jasair ɗum ɓe maki ɗum kamɓe kadi ka deftere maɓɓe min wajiba ɓeni ko sunna waɗɗiɗo ko wiyete kon ittugol muudo. kon ɗum waɗi miɗo tentinnude ngol konngol waɗɗi ko fi yomi aroy e nden ñawore fi on bobo wonɗo ka reedu fi on ɗon mi faala arde fi hunde ka nder islam ko imma wi'a hunde no waɗɗi ma inna hunde nden hinde yiɗa ma inna e hunde nden hino moƴƴi ma ɗum inna hunde nden hino aña ma wi'a hunde no harme. ko ɗiɗo ñawuji jogi ko imma ko wajib ma ɗum ko mandub ma ɗum ko mubah ma ɗum ko makruh ma ɗum ko haram. joni noon ko si a andi ɗo ka honto ngal gollal ngal wonɗa e yewde fi mum, si a andi ko honto ngal hikki ɗo on tuma noon wawata ñawude ngal gollal ɗo. joni karamo ko ɓurɓe ɗuɗude ɓen karamo ko ɓe ɓurɓe ɗuɗude ɓen ɓe wi waɗɗaki ittangol muudo bobo wonɗo ka reedu mo jibinaka. jentite yewtere nde moƴƴa dey nane mi inni ko honɗum woni ñawore muudo mi inni karamo ko ɓe wi no waɗɗi ittugol muudo yewti on hay min hajil muslim cheikh aboubacry jabir jasair no maki ɗon ko sunnatun wajiba hino waɗɗi. ok joni noon mi artan yo minni karamokoɓe ɓurɓe ɗuɗude ɓen e karamokoɓe yondinorteɓe ɓen ka konnguɗi muɗum
ɓe inni waɗɗaki ittangol muudo boobo wonɗo ka nder reedu yumma makko. ɗo on en gayni fiiɗo toɓɓere goo no arde ɗon kadi joni ɓay waɗɗaki ene no dagi ka on tigi ittana boobo wonɗo ka nder reedu nene mum on muudo hino dagi no dagi ko woni waɗɗaki mo wi'ima no waɗɗi ittangol boobo wonɗo ka tege nene muɗum muudo innu waɗɗaki. kono si o ittanama no sella ka sellata sellay no dagi. haray kadi ɗo wano mi yetorno on noon na hottagol wowla wonɗen ko bindi ɗi wonɗen rewde. cheikh mouhammad ibn salih al uthaymin rahimahullah ɓe maaki ka deftere maɓɓe majmuu fatawa wa rasail. cheikh mouhammad ibn salih al uthaymin mujallad 17 ka dambugal fi babu zaka zakatul fitr babu zakatil fitri ɓe maaki hino sella ka boobo wonɗo ka reedu nene mu'um ittane muudo kono noon waɗɗaki. mi faala yon sendidir hakkunde wi'ugol waɗɗaki e hino sella. ko ɗum waɗi simi wi on ka début ñawore ittugol zakatul fitri on ɗum ko muudo on no waɗɗi. kono noon si en ari fi ittangol boobo wonɗo ka tegenene muɗum sowaaɗo ɗon waɗɗaki. kono yalli si ittama hino dagi no dagi. karamokoɓe goo kadi wi yustahabbu an yukhraja lil janini zakat al fitri. yustahabbu ay waɗɗaki ko woni no yiɗa ma'ana sa itti hino dagi si a itti hino selli ko woni waɗɗaki. waɗɗaki few kono noon mo itti no selli kono noon mo itti hino dagi. wano karamokoɓe zahiriyankoɓe ɓen wano imam dawudu zahiri e jokkuɓe ɓe ɓen wano imam ibn hazme en e wawɓe wano maɓɓe ɓeɗo inni wondema no waɗɗi ka on bobo ittane. ɓe waɗi condition si woni boobo on heɓi wano bal temdere noga e misal mana o sorama wonki haray kanko on ko yo ittane. kono jumhurul ulama karamo ko ɓe ɓurɓe ɗuɗude ɓen ko yaari wondema waɗɗaki ittangol mo amma noon si a ittanimo no selli waɗɗaki noon. idan on tigi wona yo tampin hoore makko ɗon. joni noon boobo si woni o jibinama hayari ko sowaɗo o jibinama e ɓawde nangue mutoyi ma ɗum goɗɗo o maayi ɓawde nangue mutoyi kon ɗum woni ñawore ɓeɗo e ittanede muudo. si tawi goɗɗo jibinama ɓawde nangue mutoyi
o ittante muudo sabu ko jemma julde nden non. Malikiyankoɓe e Hanabila kañumma e Shafi'iyya ɓeeɗo fuu eno wi wondema si nangue mutoyi haray ko ɗon woni fi affaire muudo on haray naati, ɗum ko jemma julde on. Misal joni hande jemma, hande ko alarba ka, hande jemma si yahi ɗo ha nangue mutoyi hara wiyama joni ko janggo woni julde, si goɗɗo jibinama ɗo ka nangue mutoyta ɗo o ittante muudo. Si goɗɗo mayi ka nangue mutoyta ɗo o ittante muudo. woɓɓe inni mo jibinama ka nangue mutoyta ɗo o ittantake muudo, ko si o jibinama ka fajiri, ka peeral fajiri, ñande julde ka peeral fajiri o ittante muudo. Si on tigi mayi ka nangue mutoy ɗon peeral fajiri tawalimo o ittantake muudo. Donc ko ɗum ɗon ari hakkunde ɗon. Ko on ɗum woni sabu karamokoɓe ɓen hiɓe lutodiri tabintingol ko honto considirte wondema ñawore fi ittugol muudo on ari ka sengo juldere. Ko honto ɗum ɗon considirte. Lan faalayo onon ɓe janguɓe français yo jabanolan oɗo Deneya Elias mo yetade lan ɗo Jésus Christ ko ɓiɗɗo Allah. Donc oɗo neɗɗo khilaf maɓɓe on kamɓe karamokoɓe ɓen ko ƴettugol ñalande nden ko honto considirte jemma julde nden ka wetata julde nden ɗon jemma mayre on honto considirte. Ha considirte ɗon karamokoɓe go wi ka nangue mutoyta ɗon ko ɗon considirte wondema ñawore fi ittugol muudo on tabiti fi ka ñande julde. Si tawi ka ñande julde on tigi anniyi ittugol, ka mutugol nangen ɗon haray tabiti, aray ko ɗon on tigi ittata. ɓeɗo noon wiɓe ɗum ɗo si on tigi mayi ka nangue mutoy ɗon o ittantake, kono si on tigi jibinama ka nangue mutoyta ɗon o ittante. ɓeya wi'i ko ka fajiri, ka peeral fajiri. Imam Abu Hanifata e jokkuɓe ɓe ɓen hanafiyankoɓe ɓe inni ka peeral fajiri. Dottude e ton si goɗɗo mayi o ittante muudo par ce que o tawama fajiri ndi. Kono honno si goɗɗo jibinama ka nangue mutoy ɗon o tawete fajiri on. Kono si o mayi ka nangue mutoy ɗon haray o ittantake muudo sabu fajiri ndin tawalimo. Donc haray ko ɗum ɗon woni programme on hakkude karamokoɓe ɓen fi no famiron. Donc haray bobo on wonɗo on ka tegenene makko bimana sowaɗo on karamokoɓe ɓen ɓurɓe ɗuɗude ɓe fop ko yaari ko wondema waɗɗaki. Kono noon est ce que no dagi ka on tigi bobon ittane no dagi e mana si o ittanama haray a ala bakkatu a jaɓante kadi dewal ngal e anniyema moƴƴuɗo. Kono est ce que no waɗɗi ko ɗon woni waɗɗaki. Goɗɗo wi'ima, si goɗɗo landikema ene mi landoma
ko honɗum woni ñawore ittangol sonnajo sowiɗo bimana bobo sowaɗo ka reedu nene mum muudo. honɗum woni ñawore mum wi umono sella ino dagi kono noon waɗɗaki, tentinanamo waɗagol konngol ɗo ton kono noon waɗɗaki, ko fiwo taw yaw o contradioye, fiwo taw yaw o inna ittugol muudo on no waɗɗi ittangol sonnajo on. andi enen nde ɗen wowla e wattanta yila ka konguɗi ka fiqhu, ka ñawore fiqhu, ka dina l'islam. sa wi hunde no waɗɗi, ma hunde no harmi, ma hunde no dagi, ma hunde no yiɗa, ma hunde no aña, ko yo taw haraɗa tippi e dalil. misal joni goɗɗo daralanɗo ping oyna he fembagol lokka ay dagaki, joni haray ko ma o adda dalil ko honto woni ɗum dagaki, na yawi tum dagaki. waɗugol hunde kaari no harmi, haray a waɗi ñawore, ko yo Allah walli hara nde ñawore nde waɗɗa ɗon hiɗa mari dalilu mayre. donc non woniri kadi mo inni ittangol bobo wonɗo ka tege nene mum on muudo ino dagi, haɗay hollali o wi ino waɗɗi, kono onti ko yo tentin kono noon waɗɗaki, par ce que ko ɗum woni ñawore nde. saabu ittugol zakatul fitri on muudo on ɗum ko waɗɗi ɗum. joni noon si a wi tun ittangol sonnajo sowiɗo on, ittangol bobo sowaɗo on muudo no duwa, haray a daadi ɗum ɗon ka waɗɗiɗi, par ce que no anda zakatul fitri on kanko ko waɗɗi. joni noon fiya waɗumo exception, wi'a hino moƴƴi ittangol mo kono noon waɗɗaki, no moƴƴi ittugol kono noon waɗɗaki. ɗum ɗo woni ñawore oɗo neɗɗo wonande e ittangol zakatul fitr, wonande bobo wonɗo ka nder tege yumma muɗum. arten e toɓɓere go'o wano wirunoɗen nun, est ce que no sella si min hila mari golloɓe, ɓeɗo golloɓe ko min fawtiɓe, koye responsabilité am ɓe woni, koye dande am ɓe woni, ñama yaray accay ko juuɗe am min, holtay accay koye juuɗe am min. est ce que si suuma e hewtanimen menen men hoori, kamɓe ɓe hoorali ɓaawo naaɓe julɓe, min mi hewtika mi ittata zakatul fitr, mi ittanay ɓeɗo ɓaawo koye dande am ɓe woni, nde wonno no jeeya e piiji ko wonata sabu ha ittana goɗɗo zakatul fitr koyo taw hara koye dande ma woni, mana responsabilité makko on koye dande ma woni, mana ko anduwamo, ko an woni moye ñamminde, holtinde, honnude, waɗande mo everything, ko an woni moye waɗande ɗum ɗon. tawi oɗo neɗɗo hino hani ka ittanamo zakatul fitr, ɗulle ko ɓeygu ma ɗum ɓiɓɓe ma ɓen, e kala goɗɗo go omo fawtiɗa ko wona ɓeɗo. jonno si tawi an hiɗa mari golloɓe, misal joni wano ƴetten exemple wano Mozambique en, ƴette wano Angola en, ƴette wano Sud Africain, South Africa en, tawa enen julɓe ɓen ɗo ni haray hiɗen gollude toon taade mari business jani, mais hara ɗe mari golloɓe, hara ɓe golloɓe ɗo wona julɓe few, hara kadi ɓeɗo kaka me en woni ko toon ɓe tabiti, kamɓe ka ƴettunoɗen ɓe golle hoolare no hakkudeji meɗen, donc ɓe woni ka galleji me en joni, kamɓe fayda ɓe alda e famille maɓɓe on, si wona yahugol visitoya arta, kaka men ɓe ɓuri tabitude. joni si tawi ramadan tawima ɗo, a hoori ramadan ma on a gayni, a falama ittude zakatul fitr, ɓeɗo a ittanay ɓe e, a ittanta ɓeɗo, ko ɗum ɗo woni ñawore nde, a ittanta ɓeɗo par ce que wona julɓe, a ittantaɓe zakatul fitr par ce que na julɓe. hadith on ko noon ardi, ko noon karamo ko ɓen kadi ɓanginiri, wondema si onti ko kefeero, haysi ko an fawtimo ɗi fou, a ittantamo zakatul fitr. yo Allah dandu en si goɗɗo heɓi kadi jarrabuye, misal joni kanko ko julɗo, ɓeygure makko nen fof ko julɓe, kono mo mari nene goto, aden goto mo wona julɗo, ma mo mari kotirawo goto mo wona julɗo, ma mo mari jiyo miñirawo goto mo wona julɗo, ma mo mari ɓiɗɗo goto ta oɗo na julɗo few.
kono non ko kanko fawti on ɗi fof kono on ɗon ala ka islam kanko non mo ka islam si o hoori o itti zakatul fitre o ittanta o par ce que angal dina kan ko na leñol na innugol par ce que min komi pullo oɗo ko pullo oɗo ko famille an oɗo kaka nder suudu oɗo ko minen sendodata tewde bere donc min fawtimo ko wa être soit haysi wona o julɗo mi ittanaymo la ka dina si en serti haray en waynodiri ko ɗum waɗi nelaɗo sa sallam maki la yarisul muslimu l kafira wala l kafiru l muslima yani julɗo ronata kefero kefero ronata julɗo kon ɓe ronidirta ko yimɓe jeyduɓe ɓe ko babe ma mawɗo e babe ma e soro ma e pati ma e yumma ma e babe ma e honno e moodi ma e ɓeygu ma e ɓiɗɗo ma e kotirawo ma e miññirawo ma e bappirawo ma e ɓiɓɓe ɓen ɗon e ɓiɓɓe honno wiyete kotiraɓe ma miññiraɓe ma worɓe ɓen ainsi de suite ko ɓeɗo woni ɓe kafuɗaɓe donc si nelaɗo maki goto oɗa ronata oɗa ronata oɗa c'est à dire ko ɓeɗo si an a woni julɗo Allah dandu goto e ɓen ɗon sortike o woni kefeero a ronatamo o ronatama donc ko non woniri kadi si a ari ka ittugol zakatul fitre a ittanta o hay fi ko an fawtimo madama na o julɗo a ittantamo ko non woniri kadi a naɓata jonnoyamo kadi a ittata zakatul fitre on naɓa jonnamo ko ya naɓu jonna julɓe ɓen zakatul fitre on muudo on ko fi julɓe ɓen si tawi noon a mari goɗɗum go oɗo hino haton jini ɗa wawi mo naɓande ɗum ɗon feere kono zakatul fitre on ko fi julɓe ɓen si tawi kadi oɗo hino mapori a tawi woni enele oɗo sonjiki ha ɗa wawi mo naɓande goɗɗum ko ñamama ittanamo sadaka feere jonnamo ɗum ɗo yowodira e ɗum kono zakatul fitre on ko ittante ko julɓe ɓen ko ɓen kadi jonnete sonnajo no sella ka itta zakatul fitre on jonna moodi makko si tawi moodi makko no jeeya e miskinaɓe ɓen kono sellata ka gorko on itta zakatul fitre jonna sonnajo mum on fiyon non c'est parce que sonnajo on na kanko fawna dépense ugol moodi makko ko gorko on fawna dépense ugol ɓeygu muɗum donc sonnajo on si o itti zakatul fitre o addani moodi makko ɗum ɗon na probléme non par ce que moodi makko ko miskino si tawi moodi makko ko miskino si tawi moodi makko ko miskino wona e sonnaɓe ittuɗo zakatul fitre ɓe jonna moodi maɓɓe dey hara ɓe yano marnidi ko fanɗi wo 15 000 $, ka banque account maɓɓe na ɗum mi fandi dey ko si tawi sonnajo on no ƴetta hara moodi makko ko miskino fes o ala sonnajo on itti zakatul fitre no sella ka o jonna moodi makko kono noon si sonnajo on kañum ko miskino ha hontude moodi makko itti zakatul fitre sellata ka jonnamo fiyon nu par ce que ɗum ɗon koye makko kanko woni artude kanko gorko on ɗum ɗon artata donc sellata ka o itta o jonna ɓeygu makko noon no sella ka itta jonnamo donc haray ɗum ɗo ko yen faamu programme ji ɗin no woni yarde noon ñawgol ngol ka nder diina wona taƴugol tun liɓa ko il faut ɓangina laɓɓina pos jonnugol ɓiɗɗo ma si tawi woni ko an fawtimo a watamo jonnude si tawi woni an fawti ɓiɗɗo ma on c'est à dire himo gaynani hoore makko kono noon si o tawama e ɓeyaɗa kanko fawti hoore makko misal joni ɓiɗɗo on himo jombi mo wonde e ɓeygure makko nen kono kanko ko miskino few o ala hay hunde joni noon an mawɗo on wona an fawti ɓiɗɗo ma on few haray a ittata jonnamo ko ya ittanmo taho haray no waɗɗima ka ittanamo taho kanko ittanamo taw zakatul fitre par ce que kanko o ala joni noon si a ittanimo kadi hino sella kadi ka jonnamo sabu tawde himo jeeya ka miskinaɓe wona par ce que ko ɓiɗɗo ma anda son faamiɗo kadi jenteteɗo kadi moƴƴa ko bindi islam mi woni yewtude fi mum na ko hotta wowla jentete moƴƴa mi fillito kadi
si a itti zakatul fitr muudo a jonni neɗɗo ma misal koto ma bappa ma ɓiɗɗo ma a jonnimo tawina am fawtimo few ɗum ko condition arano condition ɗimmo on tawa ko miskino fes mo jeeya e haton jimɓe ɗum ɗo ɓe condition tataɓo on ko jonnirtamo c'est pas parce que ko o ɓiɗɗo ma'a ko jonnirtamo ko parce que o ala on a darata relation wonɗo hakkude mon ko darata ko côté islam mo komɓe islam mbi yomi jonnu ko tel ko ɗo waɗi jonneteɓe zakka ɓen ka mbuuɗi ka jawle to ko ɓen kadi yewta fi muɗum ka zakatul fitri ka muuɗo karama ko ɓen no ari ɗon konguɗi ɗiɗi karama koɓe go wi jonneteɓe muuɗo ɓen ko ɓeyan jeetatoɓe limaɓe jonneteɓe zakka to ko ɓen kadi jonnete muuɗo woɓɓe go wi jonneteɓe muuɗo ɓen ko ɗiɗoɓe ɓen pet honɓe woni ɓen miskino on e baaso malikiyankoɓe ɓen ko ɗo yaari imam maliki bini anas kamɓe ko ɗo ɓe yaari ko miskino on e baaso on tun woni ko jonnete ko wiyete kon zakatul fitr muuɗo karama koɓe no wi ko o ɗo ɓuri jiccude ngol konngol ɗo ɓuri jiccude ko miskino on e baaso on jonnete joni noon si ɓiɗɗo ma on tawina an fawtimo few kanko mari ɓeygure makko mo wurani hoore makko kono ko miskino fees goo si hiɗa mari ko yonata ittoranmo zakatul fitr ittoranmo muuda par ce que ala si ala ko yonata sa itti hiɗa wawi mo jonnude hina par ce que ko ɓiɗɗo ma kono ko par ce que o ala ko waɗi si la wolde ɗi piiji lan fillitade la wolde lan fillitade par ce que ko vidéo ni hiɗa wayade jentowo vidéo ha gasa yaha eggoya haala an kan naɓoya nokku goo tawa wolirali kano mi woliri kano tawa noon min si mi landanoma mi wawi defandade komi woli kon ɓay noon an a taƴi haala an kan a timminali komi wowli kon a woloyi goɗɗum goɗɗo ƴettoyi goɗɗum go ko ɗum addi mi addande on nde toɓɓere fi sonnajo so wiɗo on par ce que yimɓe landike on question fillinnike mo ha minni on hay hanki mi nani ka cheikh ndiare landa on question ka zoom ka facebook ko ɗum waɗi mi waɗi décision minni mi aray mi fensitana jama on nden toɓɓere ɗon par ce que jama on no heɓude confusion e muɗum wonde ɓe nanay karamo kojo on no wowla haala kan tum ɓe ƴetta yewtere nden ɓe taƴa kuntum e mayre ɓe yaada e ɗum ɗon ɓe wowla si tawi a landike on ti kanko wawata defandade sa landike mo audio ma vidéo on o watama addande joni noon oɗa kañum kadi si yaari noon fillitoyke ɗum ɗon wonay ko karamo kojo on wowli ko wona gonga hara ko annanu ɗo woni ananali ko famuɗa donc ko ɗum waɗi simi wi on ka sakkitode konngol angol ittangol sonnajo onno ittangol bobo sowaɗo sonnajo sowiɗo ittangol on bobo makko ka nder reedu ɗon muudo hino selli ka itte no dagi kono noon waɗɗaki par ce que muudo on no waɗɗi ittanteɓe ɓen fuu no waɗɗi si wona on ɗon waɗɗaki sa ittanimo no moƴƴi si a ittanalimo ala probléme ñawore makko nden ko wondema waɗɗaki amma nahiya oɗa wano wirɗen noon siko golloɓe ma ɓeɗo wonaɓe julɓe a ittantaɓe muudo few a ittantaɓe muudo sa itti muudo on kadi kaka julɓe ɓen naɓata ko ɗum waɗi karama ko ɓen inni sellata eggugol muudo on yaltina si wona tawi gantu heɓike si ganto heɓike haray hino sellaka on tigui egga muudo on o yaltina ɓe inni kadi koyo on tigui yaltin ñamete on si wona hara si ganto heɓike ma maslaha ari on tigui itta jawdi ndin si tawina ɗum ko ñamete on hani yaade si maslaha on ari jawdi ndin no itte si tawi maslaha ari ma ganto heɓike zakatul fitre on muudo on hino eggine naɓe nokkugo kono si tawina ɗum ko ɓuuri moƴƴude ko neɗɗanke on kaka woni ɗon ko ɗon o ittata muudo makko on donc haray menen futuro heewiga haray miɗo raɓɓinɗinade ɗo inchallahu tabaraka wa taala haray en aroyi e programme ji go'o e ko nene goto mum on Issa Sall mo pitaware alemiro wonɗo Arabie Saoudite Madinatul Munawwara. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.